Rwanyamahembe SACCO erongwire ba kasitoma bayo n'ibitekerezo bya noiri nkomuni gumwe gukonja kubasima abo kwatanisa nabo kurungi okumara omwaka ogona no kwejumbera omukazano k'ekitereki okweterana Rwanyamahembe SACCO ngugurira habe ngachi ngora habyo so Rwanyamahembe SACCO nkwe yagarurire ryo ba member wa brashares ongaza kumaza shares zawe orukuzikobozamu kandi anete wagitwara no yakuzararaki ezindi kweji ekijibasise kubaho ekahanga leti cyo kubanzana hanga rwatu basise twagira ngo namani gwitu akwitse spire mani gokorebe byona nyamuhanga rwatu basise ukora ibyo rero kureba abantu kweyongera staff bakeyongera abantu bagatunga za roni abantu kubika products nkezi yensya ukwereza abamemba ukugaruza abamemba kitekekechi omukorogo gukorirwe ahitaji erukuru rya Rwanyamahembe SACCO omuri wera bit ebitereki ebyona birione bigabwa omataji ga Rwanyamahembe gona nsima board etwikirize tukakora ibintu ebi ikatwa sente n'abamemba mutiremu kureba ngo twatunge ekintu eki amazima ninyenda kutwara kusima omwizina lya ba beneficiary twena abatunga ekirabo kyerizoba ekitereke na no kusima kwa mani ahabukuba tuwosere ntubireba n'ahandi twaza ombatembeye aho murembo rwa Mbarara abantu nabo wanyuma kubika kire karengwa basharamu erizoba kwegabera ibitereki omuri amatungo ibyo kurya ibyo kunywa n'ibindi benshi baraganusa amataji baraganusa intene bindi mwije mubenitwe twashira umutembe w'umukumanya kureka hati twingana n'abandi bantu twaza aricambuba Christian Fellowship uko abayo bashara ente ibabagana kandi byona byabebembiremo pastor apuri nyonjana kusime kanisa ya Chamba Christian Fellowship Church okora twishuka nk'abarokore bateshitereke zo mu Christmas shemerirwe turiya tunywa tushemererwa embiri yite baje kandi n'umoyo gwitugo baje amazimo mu cyace zona omurishema rahangatiro murisi abo katirisi zo munsi y'umoyo yagaruka yatiriso munsi y'ombiri yahikiriza izina omurisa nkimanyisa ki were hitungo abagaruka batunga ibindi bintu omuri ebyo kurya ebyo kunywa n'ibindi benshi